Isnarong punuknai tini bahai ke जों Facebook account जों bank account add खायनाय एबा monetization नि बागै जों apply खायनाय याबोनि बागै ताम खायनाय देवा जागाव professional dashboard click खायनाय professional dashboard click खायमान यागलो हंकाय o jaga monetization thangdi monetization thangman yagulo hangkai o jaga setup payout thanai setup payout thaka hangkai naidi o jaga nung nini puila sakano nini legal first name legal issue name date of birth fill khaya kanai next khainai ang already khaijak inke obaike thangman yagulo getam khainai di o jaga o individual proprietor no nung business type o click khaidi inka ang abono rika inka next khainai gross around no iman kan loading to mani go jaga enter info o jaga ni address rok jotto fill khadi hinga ang o jaga fill khai peka o brok sawo pan card number fill khadi ni inke brok tamsa please only numbers and letters for this field incho gaban yaglo ga o jaga wa bio click khainai inke next khainai inko o jaga na di bank transfer tongo wire transfer tongo link your PayPal account in PayPal account to PayPal bebo nangni rangon harmano o jaga bank transfer kai ni $25 punganga kaino 2 থেকে 3 din bisungo ni account thangna hincho wire transfer ko o jaga hanga kai nang ni swift code marana angno option phone giribana jodi sung bank transfer jodi sla khai ka hanga kai tam phaina di o jaga o jaga bank account te IFSC code rinani phayo inke chajak mangke tangno obono chajago haipono nongna tesa phunungnai wire transfer jodi sung click khai ka hanga kai amaka $100 pungka hanga kai thanai inke o jaga tam khai nanai swift code by nini bank account number marnai inke ang nongna sanamu jongma bank account transfer click khai ka hanga kai nini IFSC code by nini bank account number khang kai no ungo inke ang obonaina sakang an account ang mana hanai ang access bank account ni no fill kharenai account tongo abono ready state bank UCO bank ba Punjab national bank ba jekono bank rimano Indian overseas ba HDFC piaba gramin bank rok taredi an account no ang fill khanai 39 amni yagalo hongka kai link payout method to click khadi kino guys jotoni important gesini orono tax verification o jaga kaham kai singo jaga tax jung fill ma khane getam khane o jaga add tax info click khadi click khai ka hanga kai o jaga o nin jeta Facebook account ni jeta ID password ruinai nang login ma khaina guys o jaga na di continue as gan bung phaika guys phaika get tax information get started o jaga o nadi joto fill khaijak norok nubi mankana inke ani what is your tax clarification in the visual rikha angka abon yagol angka o jaga sungo nang US ni citizen da hinsingo angka nu ridi inke o jaga bo are you acting as intermediary agent or other person or bo nu ridi abon yagol next khaidi next khaipe ka angka guys o jaga o nini bumung phainai full name o jaga enter name and taxpayer and identification number inka o jaga country of citizenship o jaga o hingka kai chini India a country select khaina di country chini India inka India select khaika man yaglo hingka kai o jaga o I have US 10 abo a jaga dingko sungonora a jaga click ta khaidi inka jaga I have a non US 10 a jaga ridi inka next khaidi next khaipe ka hangkani ni jeta address tongo a address joto phaipai nai hi o jaga kicha sijago hingka kai abon yago longka next khaigonai next khaipe ka hangka ka o jaga sungo same as permanent address nini a je permanent address bai mo thiga tong kai inko khadi next khaipe ka hangka tesa hani haichini jeta India no select khadi ilma khainai baksa o jaga no koroi thango inke next khaipe ka hangka guys o jaga o tesa I certified that
have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. Aboni yagono click khaidi. O jaga o signature type for full name. Inke o jaga o ani signature je kai sijak tongo. Amai ke nang ma sinai. Ngai amon jagolo tini ang je o je application apply khai tongo je Facebook monetization ni bagai bank account ang add khai tongo ba monetization apply khai tongo tini india thangkai 13 tarik 11 mas 2024 মানে নভেম্বর মাস কেমন যাবো নেক্সট খাইনাই next खाइपे kangai kisa loading nai loading kanga guys o jaga naidi ni reference number nangobno nang kanga photo winner di ingang photo winner ka inga abani yagulo inga kai reference number nang nugi man khana inga o jaga joto nang pori nai mano inga abani yagulo inga oba heke sing thanai thaman yagulo o jaga submit form ni nugi man khana guys submit form inga submit form ang click khanai inga submit form ang click khairika inga o jaga nai text profile your text information is complete nok nugi man kana complete ngi thanga nei nok nugi man kana inge te o jaga wa view pdf bot tongo pdf nang jodi nang khangkai aban yaglo hangka kai जों tamkhine dan khainai nadi tolawa dan khainai Gana jaga was successful edit pay out ni nang man kana o jaga wa inge जों jodi o jaga setup pay out click khai sini tei bank account add khainani bagai tei option tei phaigla inge guys o jaga to complete tungui thangka guys step o thangyang toka ingai o jaga start to click khai oro to add tools phayo Okay, add tools and click kai tongadi mo start ni se setup phayo naine grana ngana di o jaga o tabo kai kono rok nugi man kana jaga ani earning ikon o jaga tak video rok kanka earning phainai inga mo khai bui ano start tei bur rang rok hokai ro hapnai inga rok nugi man ka earning inga si olo click kanka ani 1 taka pona earning yako norok nugi man kana guys inga oba haike no norok jeta bank account ek padi ani monetization ka congratulations inga guys norok oba haike norok ni feel khai padi